Abusiana interview na no dey nanso ma menkan fo EPM Media College enfama. EPM Media College, raising professional media stars. Okomfoɔ Kolege versus Corona virus. Okay. Okomfoɔ Kolege. Ade. Okomfoɔ Kolege. Many Kwadwo COVID-19. Your friend coronavirus. Me pese me no di nkomo na metena Ghana ha. Ade na wo ye ade a chese enye na waye wadwene se no anabe. Oh nana, nya botre many coronavirus me nickname any COVID-19. Hwe be ma na wunti na maba na wese no. Na chese woni me beye me boa. De no wabetena obi kurom na maka bia se firi hako ahanya wo tena bre. Se de ma se atre pa o. Obi afrew. Me ba betena se na medidi. What do you mean? Oh, me ku ambrofo no bebre say blacks na say me hu nya say me de yom. Mo de kakra bi pe. Ade na usuba tesa. Why lucky? Watare ni ubo ntimentima ntwere wudin. Menka say me de mlam. China form de me baye no krampo no. Wona pam me. Ah, wabo bi kromu, mabeka kro me ne panyina me wo kroi mu. Maka kro say, ya ma odan wa ha, ya nye wo. Ko, wo se chenchira atwan. Mudi wo Bible na mo kra masefo fi Israel no kre. Krom hafo, edin wo Bible. Na sofo bi kra kire say, Israel for masi any Ghana for na mo pe nyankopon ahira me san prekese nti. O fra wo ba wan kan sa. Sa bishop obinim. No nkotu Bible ne fa nkire o. Se me boa. O ka Bible wo Genesis a, wo se na Joseph ye na adwen say Obejai Mary ewo kukuom. Ade atoli no no. O me kura ka ho bi. Epokua o fra Israel. Enye achinye na chinyefo na meku on. Me no coronavirus no. Uni me krom. Na yemfa gronto nchen. Se Ghana fo fa hia na mumu firi. Ye from Petia haya. Ele na wo de kwese Israel krom. You are irreparably damaged. Ana me boa. Eno no kra cha sai. Odware na watare ne mu yinka. Wo ye fo pa. Se de me yi lockdown obi ankwa asore bi. Se hunu wa ya na to awudi afa mi kwa hwa me ga kra. Yes wo kwa asore. Se wo kra ba mawu. Like it. Me nim se na wo ka fon sa da. Mi sa se wo bedware ana. Unware aka kire me. Na ma na anwene se wo betimi aka asema ma na hye me sei da. E beti wakom no. Na ma hye wasofotare. Ani ade tu ha. Mi no e yakoma yenka yakora akom. Hwan ni jimi no na hwan ni akwala. Ase ba bia no 4000 ndi ana. Munku se sakata we yato betwa me na ye ntokwa o because ya wo ye no wo ya chamagufu uba me di money and family ho wo ka me chida se mo wan family ho ipa mama bi ya ho ya iti and family ho de me ya na me ye uba ye di money yeah It's a shame. Na say the Messia papa we ni so beto so abusuan be se pane be se koni ha ba yetase nyansafo mu enti bomodin so pe school papa ko ye media school dia na no ani EPM Media College Eastern Press Multimedia se me promontem ha ye di nimpa bomodin a se wori so di hu so person ye nsontwere dia bra na besua de na fa won fa ko bra sawo ya in central juma india bedasa Joshua bedasa say this casting talk show host India EPM say this jockey sports presentation here EPM communication skills for penny it was 0241 39 35 34